Kusikuy sábado kachun sapa unikichikpaq munasqa kuyamasi. Kunandia samakuy diapi kanchik chayrayku noqanchik graciasta qunatiyan Señor Jesucristuta. Paypiqa libremente noqanchik descansasanchik samakusanchikqa. Manaraq noqanchikta prohibiwanchikchu ichari chayrayku tukuy sonqonchikta kicharispa uyarisun imatachus niyta munawanchik qillqasqanpi maychus kasan kay devoción matutinapi. Invitayki usqayta kicharinata kay carta Tesalonicencesman chantapis kinsayuq uchikllashqan nina hinata. Kunanqa hermanos noqaykupaq mañapuwayku Señor pasimi nisqan tukuynejpi uyarisqa kananpaq hatunchasqataq imaynachus qankuna ukhupi karqa ahinata. Apóstol Pablo kaypi reconocesan imaynataqa payqa evangeliuta apaspa mana dignuchu karqa, pero kawsayninta haywaspa Señor ninchikman payqa mañakurqa tukuy hermanusta paykunapaq mañakunankuta kallpachananpaq Señor ñawpaqman thaskinankupaq ahina karqa apóstol Pabloqa. Aska yachayniyuq, pero payqa huch'uy creekurqa. Chayrayku hermanustaqa nirqa ama qunqaychikchu, noqayku mañapuwayku porque a veces desfalleceyku, a veces cuerpoyku manaña riyatinchu kayman hankayman, puro hina wayrawan apasqa kayku, pero qankunaq mañakuyniykuwan kallpachakuyku, allinchakuyku chantapis ñawpaqman riyku nispa. Apóstol Pabloqa mana chayllatachu nisarqa munasqa hermano hermana. Manchayqa kay iskay cartayuq kinsapi nirqa payqa. Paqtataq qankuna may chismepi, may wasanchasqa chaykunaspi kawsawaqchik. Porque Señor tukuy ima ruwasqaykita qhawamusan hankay patamanta. A veces mana Señor ninchikta rikunchikchu cuerpoyuqta hina, pero payqa Espíritu Santuwan tukuy ladupi kasan. Chayrayku reparakuychis allinta, imatachus parlasqaykichikta, imatachus ruwasqaykichikta. Paqtataq qankunata chay chismes, chejnikuypi wasanchaykunaspi tarisuykichik nispa. Apóstol Pablo hina munasqa hermano hermana, kunandia noqanchispis mañapuna tukuy pichus kasan predicadorespa, pastorespa, porque paykunaqa runasqanku aychamanta qanwan noqawan hina, noqanchiktaq mañapunanchik tiyan paykunata, Señor Jesucristo, Espíritu Santo kallpachananpaq ñawpaqman apanankupaq tukuy evangelistasta, tukuy predicadoresta. Ama qunqaychu, qam kunandia mañakuy pastorniykipaq, porque payqa graciasta qusonqa evangelio apasan payqa huskataq noqanchik kallpachananchik tiyan. Chay yachaywan munasqa hermano hermana, kusikuy sábado kachun, mark'ayta pachimuyki Diospaq yanapayninwan taq kanachik kunandia.